Nginibingelele enhla nasezansi bogogo nomkhulu nibingelela yona ke ingqwele lena eyihlalela nje lapha empangeni kuphela ngokwelapha. Anginaso isikhohlo eThekwini, anginaso isikhohlo eMpumalanga, anginaso isikhohlo eGoli, anginaso isikhohlo eCape Town. Umkhulu ukhozi utholakala empangeni kuphela. Yona ke ingqungqulu eyashaya amaphiko emphelandaba maqedeza ilandele ezinye ingqungqulu ukuthi zona zafike zenzani ke noma nazo zafike zashaya amaphiko noma zenzani. Awu wena owaziyo uma uyileyo ngqungqulu wena owazi ukuthi wena wafika wenzani. Mina ngiyansho ngafika ngashaya amaphiko kushaya kwami amaphiko emphelandaba kwenza ukuthi na uma ingqungqulu uhambe uyelapha uma bizwa ngekhwela ephansi empangeni ebizwe enkabeni yetheke emphelandaba asuka. Hayi thina sinomlando thina owaqopheka emini kabha. Ngilapha ke bogogo nomkhulu ukusetshenzelwa ichibi, ukusetshenzelwa amanzi abusisiwe. Ingakho kuze kugcina kuba sengathi sekuyibhizinisi ukuthi umuntu noma isiguli uma sike sabuza sethi manje wena mkhulu usebenza ngani, besithi inyanga noma umelaphi besethi hayi ngisebenza ngamanzi nangemithi, ngisebenza ngakho konke nangamakhandlela isiphiwo sakhe. Kodwa umuntu ngeke ngiphike ukuthi sikhona isiphiwo esinjalo. Nami ngiyamhamba umuntu onesiphiwo esinjalo, kodwa sekuya kube sengathi isikhathi esiningi abantu ngisho umuntu ongakwazi ukuthandaza ebiza uJesu, ebiza uShembe, ebiza isidalwa, ebiza yonke into ubona ukuthi akakwazi ukuthandaza lo muntu. Ngabo njengami nje mina ngikwazi ukuthandaza. Angikwazi ukuthandazela amanzi, angikwazi ukubusisa amanzi. Futhi angiboni ukuthi ngiyoke ngikufunde ngithi ngiyothwasela ukubusisa amanzi ngeke. Uma umuntu okuthi umethinta izinto zakhe eyithinta nje izinto zakhe ethi yazi ngidayisa ama-packs, uyabona ngidayisa ama-packs, uma ke ngageza ngechibi kuyakhanya, uyabo, kuyakhanya kuyathengwa, uyabona ke manje inkinga lento ifuna manje uyabona ukwazi ukuthi ungaba na 30 years awuzazi ukuthi yini ekusebenzelayo. Ngake ngabuza kwenye ivideo ngathi ugezaphi wena, ubani inyanga yakho wena, othi nje mina ngihamba la. Mina balekile nakho lokho, mina ngihamba la. Uyabona uma usetshenzelwa amanzi abusisiwe usuke uzazi wena ukuthi ngisho ungasibona thina la ko TikTok, usibone ko YouTube, usibone ko Facebook, awudingi ukuthi uzuchaze mina mkhuluma uthi awungisebenzeli. Engani uyazazi ukuthi usetshenzelwa amanzi abusisiwe wena. Amanzi abusisiwe ayinkinga. Amanzi abusisiwe ayinkinga ngoba ngisho imithi lesimbayi iphuza khona lapha emanzini. Ayinkinga amanzi abusisiwe. Yazi kunomuntu ongathi umshanga ngomuthi intombi yakwabo uthi ishanga isikhafulo ngokuthi isebenzisa amanzi abusisiwe singasebenzi. Noma yake yasebenzisa nje ichibi noma kwake kwahamba nje ekhaya kwasetshenziswa nje ichibi, kwathathwa ichibi kwathiwa gezani isencane yageza kwagezwa ngechibi ekhaya, uthola ukuthi lelo chibi lokho alisebenzisa kudala engani umuthi ukuvuka upelepona. Kanti isisho noma isaga inkulumo enothile abantu abadala uma bethi kuvuka upelepele ogqokweni, uyazi ukuthi induku eyake yadliwe ekhaya ikusebenzele wena ungasayitsheli ukuthi noma uyihamba inyanga nje sekusebenza le yanduku enake nayihle ekhaya kudala na usemncane. Ngikho lapho ukuthi phela ngemphume engakhulumanga ngemithi, ngikhulume ngecibi. Awusasi yabona uma ungabe nje usetshenzelwa amanzi
ngeke akusafuni ukuthi ulokhu uchaza ngisetshenzelwa amanzi abusisiwe usungamana umbuzo umelaphi uthi hawu manje mkhulu noma gogo usebenza ngani noma uma ufika ke esigodlweni ubona kugqama imithi kuphela vele uzoshayeka uzokhokhela amahala awuyiniki isikhathi usebenzisa amanzi abusisiwe awuyiniki isikhathi uhambe lapho kubusiswa amanzi khona ubuye namanzi kodwa umusa azophinda uthi wena hayi na umuthi mina uyangisebenzela mina yabo nje mina njengami mina kungisebenzela konke mina ngathatha ichibi la ngigeze ngalo ngigeze ngihambe nyela ngiyakhona wena ufike nomuthi wakho ngushaye ngibe ngaphezulu kwakho uyabo kwenzeke futhi ufike nechibi lakho uyabo ufike nechibi ngifike mina nensebenzo yomuthi ngihlambe mina ngokuthi ngihambe ngiyofuna ngiyokwenza insebenzo yomuthi ihlahla uyabo ihlahla ngifike ngishaya ngibe ngaphezulu kwakho uyabo wena sekumele uzazi umuntu ukuthi mina kahle ngiumuntu mina osebenzelwa hayi osebenzisa hayibo yabona kijulile le khona umuntu osebenzisa into ngoba nakho yena eyithanda kanti isidalwa sakhe asifuni ulokho ethi mina ngisebenzisa ichibi mina ngisebenzisa umthandazo isidalwa sakho kodwa uthi asiwufuni umthandazo asilifuni ichibi sifuna impande lesidalwa esikumbethe sifuna ukuthi usebenzise imithi omunye sebenzisa imithi kanti isidalwa sakhe asifuni imithi sifuna amanzi sifuni amanzi ngoba phela isiwasho kumele sidlule la esiwashweni hayi isiwasho bakwethu sisodwa amanzi lokho okunye usekugayiwe bese ethi umuntu isiwasho umuthi lokho sekuyafana nokuthi usebenzisa umuthi akusona isiwasho igama nje ukuthi isiwasho ngoba kuumkhando kubomvu ingakho nathi inyanga sigcina sesithatha lemkhando le epink sifaka izinto zethu sikunike uyabo ngisempangeni kuphela nyolokhu ngichazile zazi kunesigaba nje sokuzazi ukuthi yazi ibhizinisi lami njoba lihamba nje isidalwa ukukhuluma nesidalwa nje ukuthi yazi ihlozi lami liyathanda mangisebenzisa amanzi ngiyakubona umehluko amanzi akhulekelwe ngiyabona umehluko uyabo hey isidalwa samanzi engakugeza nje ngamakhambi ngakugeza nje ngiyawubona umehluko nabantu bayangithanda nalapho engihamba khona kuyakhanya usubiza isidalwa sakho sibize emanzini abusisiwe usibize emanzini afakwa imithi afakwa ihlahla usibize ebhodleleni isiqaba usibize isidalwa sithi nani isidalwa sami eningembethe sengiuhambile lomkhakha asebenze ngisho ngathi usebenzisa isigubhu uyasibiza isigubhu sala ekhaya nje uyasibiza isidalwa sakho sikwembethe ukuthi nani bosibanibani nayi induku engayilanda kuphi kanje ngeke sisebenze ngendlela eyodwa ngeke mina ungiphoqa ukuthi ngikhulekelele amanzi ngeke ungiphoqa ukuthi ngikhulekelele amanzi ngeke uma ufika la ke nje ukuthi mina umuthi awukusebenzeli nje usho ukuthi kade wawuhamba umuthi awukusebenzeli ufike la ngikugeze ngikujikjele inhlanga ubone ukuthi into yakho ngeke niziyenzeke ngeke ungenelwe imali ebank imali esheshayo noma endlini kodwa whatever yobuthi ngiyayizama iyokwenzeka ngiyakuthembisa ngoba umuthi ngiyawuthanda angungabazi umuthi ngiyathokoza bogogo nomkhulu